You need element. Tukatubereka abadukurikiranye. Uyu muntu when element twagiye be my friend. Me be my friend. Horus. Nkunda Meddy. Ukunda Meddy. Kubera icyo ukunda Meddy? Kubera ko ari we wahanze indirimbo abantu bose bakunze. Wakunze akahe ka Meddy? Indirimbo ya Meddy nakunze. Yego. Nyine ni igice cyanjye cy'umubiri. Ikihe gice cyawe ku mubiri wawe? Cye bita backbone ku mubiri wawe. Bone ni uruhu. Uruhu? Uyu muntu uramuzi? Uyu muntu The Ben. Uyu ni The Ben? Oya. Ni Meddy. Uyu ni Meddy? Reke kuri kamera. Uyu ni Meddy? Yego. Zani bya protesa. Niko? Wallahi ntabwo bikomeye bro. Nukuri kwimana pe. Akabazo kanyuma nono. Bangladesh iherereye. Wallahi. Umukarani bamwita nguki mu cyongereza? Money power. Money Power. Power. Social media urazikurikirana? Ntago ari cyane ariko ndazikurikirana. Yago muzi? Yago ndamuzi. Agatsiko ka Yago? Yego. Cyangwa se abafana ba Yago? Yego. Babita nguki? Porute save. Tonde. Porute save nijya mu isabune. Yego. Porute money. Yego. Ntago biranze. Yangana. Buretse. Oya. Ubwo ntago ubwo wacu. Oya byarangiye. Oya. Yes, hello no my people out there, nizere ko mumeze neza, mumeze fresh. Ese ni Bombo Kabali cyangwa ni Bombo Clat? One more time, wabutakora subscribe kuri Sana TV show. Gira vuba cyane, nyaru kwita ukora subscribe nk'ibisanzwe. Reka nangire mbasuza muri hose, iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru. Bombo Clat nade twagarutse ikiganiro cyo ni VIP ku mihanda, turi swaga, turi fresh, tumeze neza. Uyu munsi ni kama kawaida ngiye gutanga amafaranga mbaza ibibazo abantu gake ngenda mbaha ku mafaranga. Uyu munsi ndi full. Uyu munsi rero episode y'uyu munsi tugiye kwikorera Nyamirambo. Nyamirambo ku murenge neza wa Nyamirambo, abazi neza metode arajarabeka ku kibanza cy'umusaza neza, niho tugiye kujya tuganira n'abantu gake tubabaza. Uyu munsi tuzanye ndi mihanda rero. Guess what my people? Uyu munsi nkuzana umuntu bita Israel Mbonyi, nkuzana n'umuntu bita Ngabo Medal. Uyu munsi nimbo tuzanye imihanda kugira ngo tugende tureba se imihanda ninde uzwi cyane, ninde ukunzwe n'aba people, ese rubanda rwo hase pfiriya rumwe rwepfo aba bagabo ruba rubazi. Niba rero ujyana nanjye kora subscribe, like, share na comment, uje mango mu gitekerezo harimo nimero twandikire, utubwire uti natwe muzadusure, utubwira utuye namwe tuzabagereho. Iyi ni Sana TV show nk'ibisanzwe, no mugwanyu Mr Love, mwite Love him sweet cyangwa se mwite tumukundo w'abanyarwanda, Secret de Buffet Bombo Chocolat Kikotori, Bombo Kabali. Nkurikira neza muri kubibona yuko ndi mu muhanda rwagati. Ngubu none reka ngendane nabo bati abasaza bimeze bite se? Meze fresh. Ndi umunyamakuru kuri Sana TV show. Meze neza se? Shaka gutsindira ku mafaranga se? Kibazo kimwe ni igihumbi. Kwize banza bakwita nde? Witwa nde? Ni Kwizera Anastase. Kwizera Anastase. Ukora iki? Yewe. Aha, no turabahege twese. Uri ngubaza ikibazo. Uratsinda yagira ku 10,000, uri kujya utsinda ikibazo kimwe ni igihumbi. Bitagoye ntago bigoye. Urasenga? Ni gake. Ujya mu rusengero? Merukayo kera. Ni abantu bazwi
kandi bazwi na buri wese. Urambwira amazina yabo abiri igihumbi urabugitsindiye. Rutayari ni abastari barazwi na buri wese. ikibazo akenshi umuntu agenda amenya rimwe twagiye uyu muntu muri kumureba kuri screen, uyu muntu ninde? uyu ni Medi. Uyu nguyu Medi. uyu ni Medi. Okay, uyu wamukoze 500 arinjiye. Dukomeze cyatuguhaye. Dukomeze ntacyo, reka dukomeze. Twagiye. Kuri screen wanze murebe uyu muntu. Uyu muntu ninde? uyu ni Element. Uyu ni Element. tukatubereka abadukurikiranye. Uyu muntu ngo ni Element. Kubera icyo ubona ari Element? Ndabona bajya gusa pe. Urabona bajya gusa? Ya ukubise squata. Nakundi. Uyu ni Israel Mbonyi. Solo ntabwo nari nayikontoreye neza. Uracyari kuri 500. Dukomeze? Ntacyo twagiye. Ariya mbwa kwita Olivier? Kwizera. Ukubaza akabazo koroshye. Backbone ni ikihe gice cyawe ku mubiri? Backbone. Ku mubiri wanjye? Yego. Backbone ni igice cyanjye cy'umubiri. Ikihe gice cyawe ku mubiri wawe? Niye bita backbone ku mubiri wawe? Bone ni uruhu. Uruhu nirwo ruri inyuma y'umubiri wanjye. Uruhu nirwo bita backbone? Ya bone nzikara amagufa ariko. Backbone. Backbone ni ikihe gice ku mubiri wawe? Cyanze dukomeze? Backbone. Numvaga nyine ari backbone ni ibice nyine by'inyuma by'umubiri. Urugero? Avuga amaboko, amaguru. Wacishe? Kadukomeze? Backbone ni urutirigongo. Sorry. Tugende cyanyuma. Perezida na presidence bitaniye? Perezida ari umukuru w'igihugu. Yego. Presidence ni inzu nyine akoreramo. Ni inzu akoreramo. Umaze kugira igihumbi. Igihumbi bukiruzuye. Dukomeze? Aya mu mico ngicyo. Mu mico ngicyo pe. Urubatse? Ufite famille n'abana? Umuhungu n'abakobwa? Umuhungu gusa. Umuhungu yitwa nde? Umuhungu wanjye Kwizera Ntwari Aime. Gira message umuha nk'umuhungu wawe. Ndamukunda namwifuza kuzaba wenda nk'umustar nawe tu. Shaka kaba nkande? Wenda nk'uwo Israel Mbonyi. Kandi utamuzi? Namumenye. Wamumenye? Namumenye. Mbonyi uramukunda byatari? Cyane. Ukunda indirimbo ze? Turi imbere karimbo kamwe kadushire mwisana mitima n'abantu badukunda. Yakonze ni kaka kandi. Ngo ndumva ari ijwi ry'inyoni. Ijwi ry'inyoni? Ndumva ari ijwi ry'inyoni. Numvise ijwi. Numvise? Aho ngaho naba gakeya cyane kugira ngo bakurikiranye bavuga turamuhungu kabisa Imana mu mugisha. Israel Mbonyi. Ngo ndumva amajwi y'inyoni. Gusa ekangarukiza aho ngaho kuko ndumva amajwi y'inyoni niko karunjya nkunda konyine. Nayindi Mbonyi. Ntago byahita binsaba gutekereza. Akarimbo ka Medusa akibaze ko na Medi nana karimbo. Oya Medi we ndakazi. Gacisho vuba vuba. Hariya kitwa Holy Spirit be my friend.
ngarukiriza aho ngaho. Katuretse je wiyamini yari gufitemo imirongo. hari igihe wumva indirimbo uri kuyumva akaba ari go Twagiye be my friend. Me be my friend. Horus. wakoze igihumbi cyawe rero tayari turekera cyangwa dukomeze nkomeze nkwe n'ayandi ayo wayatsindiye turekere urumva Gato turekeye turebe undi munyamahirwe. ninda wundi ushaka ko tuganira ko muri kundeba gusa we bakwita nde? Bakwita Muneza Dominique. Muneza Dominique. Muneza Dominique. Yego. Uyu muntu uramuzi? Uyu muntu The Ben. Uyu ni The Ben. Oya. Ni Medi. Uyu ni Medi. Mm. Areke kuri kamera. Uyu ni Medi. Yego. Uyu ni Medi. Ni Wacisha. Uyu ntago ari Medi. Ni Mbonyi. Mbonyi. Ase nta nubwo uriya muhungu yabakopeje kweli. Ni Israel. Okay, ni Israel. Urumva uyu wamwishe. Twagiye. Uyu ni nde? Uyu ni Medi. Uyu ni Medi. Wari umwitiranyije na Mbonyi. Iriya foto ntayo. Iriya foto ya mbere ntago narayibonye. Iriya foto ntago warayibonye. Ni nyine ubwo ngubwo twagiye muri aba bahanzi babiri ukundanye. Nkunda Medi. Ukunda Medi. Kubera icyo ukunda Medi? Kubera ko ari we wahanze indirimbo abantu bose bakunze. Abantu bose bakunze. Wakunze akahe ka Medi? Indirimbo ya Medi nakunze. Yego. Nakunze ya yindi avuga ngo yibagiwe we. Baze nibiyibagiwe gusa babo. Kibuke. Indirimbo yahangiye muri Amerika. Ari kumwe n'umuzungu. Slowly. Ndirimba akantu gato twumva. Ndabyibagiwe. Nayobewe. Nandiri muri mwe ya Meduzi. Niyo nabonye nakamenye indirimbo ye neza. Azi umuntu ukunda ukabutazi n'akarimbo ke nakamwe. Ndamukunda. Ngo tubwire ikibazo cya mbere. Ukunda Medi? Ndamukunda. Tubwire indirimbo ze 5. Cyo kintu cyo cyongeye ukubaza. Indirimbo ze 5. Ya mbere twagiye. Ya mbere Cancabutse kabisa. Birakujabutse. Ubwo ntago ukunda Medi wari utubeye. Ndamukunda ariko ntago indirimbo ze nzizi neza. Yego. Wari ufite umugore? Ndamufite. Ko washatse ukiri muto. Ibanga ni ndakuze. Agafaranga wakabonye hakiri kare. Abari make yo gutunga umuryango gusa. Abari make yo gutunga. Nagahagije. Nagahagije. Ni experience wakuye mu gushaka ukiri muto. Gushaka umugore bituma ugira impinduka mu buzima. Yego. Bigatuma uva mu cyiciro cy'ubusore. Yego. Kagira ibitekerezo nk'iby'abantu bakuru ugamije kugira ngo ugere ku iterambere ry'umuryango. Yego. Ni rero tandukaniro utarashaka umugore n'ubu washatse umugore. Mbere n'icyo utari ufite ubu ni igice ufite. Ubu aho nashakiye umugore namenye kwiteganyiriza. Yego. Mu rwego rwo kugira ngo nteganyirize n'umuryango wanjye n'abana banjye hazaza. Yego. Ariko mbere nakoraga akazi nta cyerekezo cy'iterambere. Yego. Ngiye kubaza kandi kabazo kugira nawe utsindira amafaranga utagenda nta kintu ujyanye sibyo? Cyaba sawa. Icya mbere. Perezida na perezidanse bitandukaniye. Aho perezida na perezidanse bitandukaniye nuko perezida ari umuyobozi. Noneho perezidanse ni perezida n'umuyobozi w'iki? Ni umuyobozi w'igihugu. Perezidanse ni ibiro bye akoreramo. Ibiro akoreramo. 500 ura tayari. Dukomeze? Yego. Aha, push up na pompage bitaniye. Push up na pompage. Pompage ni siporo ukoresha umugongo n'amaboko. Pompage ni siporo ukoresha amaboko n'umugongo. Hanyuma push up. Push up ndiyumvamo ko bishobora kuba ari nka massage. Nka massage.
Ngongoki? Massage. Massage. Push up massage. Push up ni? Massage. Push up ni? Massage. Push up ni massage. Yego. Bro, sure. Uza kongereza gake. Gake yakamwe ko kwidefend. Kerekeye kuki wageze mu kangahe? Mwaka wa 5. Wa 5. What is your name? My name is Muneza Dominique. My name is Muneza Dominique. What is the name of your girlfriend? Girlfriend. Aisha Valentine. Girlfriend. Mushiki wanje. Mushiki wawe. Girlfriend mushiki wawe. Girlfriend ni mushiki wawe. Girlfriend ni sister. Yego. Girlfriend mushiki wanje. Ni sister wawe. Bro, what is your favorite artist? What? Your favorite artist? Artist? Favorite artist. Ntago mbizi ibyo. Ibyo ntago ndimo urumva ari nk'ibiki? Urumva ari nk'ibiki? Urumva ari nk'ibiki? Nakazi. Nakazi. Favorite artist? Nakazi. Nakazi. Bro. Nikindi cyo ngicyo cy'ubwo unsobanurira ahubwo butanza gisobanukirwe neza. Gisobanukirwe. Nanga icyongereza ni giki? Ni gikeya. Urumva ukeneye kwihugura rero. Nibyo nifuza nanjye. Muse nkomeze cyangwa ayo watsindiye? Aya dukomeze wenda hari igihe nagera ku kindi nsubiza. Wowe kandi uri busubize. Uri tayari? Twagiye. Portemanto na porte bebe bitaniye. Portemanto niyo bamanikaho imyenda igihe bari kwanika nk'amashati. Yego. Naho porte bebe ni akantu bafubika umwana w'uruhinja ukiri mutoya. Yego. Porte bebe ni akantu bafubika umwana w'uruhinja ukiri mutoya. Umwana bamwinjizamo. Bamwinjiza he? Bamwinjizamo bagafunga akiri mutoya akiri agahinja. Iyo bita porte bebe. Porte bebe. Portemanto. Portemanto niyo bamanikaho imyenda. Igihumbi tayari. Ageze mu gihumbi. Sibyo? Dukomeze. Dukomeze ni. Dukomeze. Twagiye. Madagascar iherereye mu kirwa cya Moscow. Mu kirwa cya? Moscow. Madagascar iherereye mu kirwa cya? Moscow. Muri Moscow. Muri Moscow. Muri Moscow ni? Nimba ari mu Buhinde. Mu Buhinde. Madagascar iherereye mu kirwa cya Moscow mu Butaliyani ahari. Mu Butaliyani. Muri Moscow. Iki wakije? Nyamara kangago batsindiye tukagira tukarekera. Cyangwa uracyari tayari? Gaho yameho kugira ngo muhombe. Mbere yuko ugenda. Mbere yuko ugenda rero. Mbere yuko ugenda, sibyo? Ndashaka ugira inama ubwira abantu bava mu ishuri bakiri bato batarangije amashuri. Inama nagira abana kugira ngo bige neza babashe kwiteganyiriza hazaza habo. Yego. Kuko muri iki gihe turimo umuntu atungwa n'amashuri yize. Yego. Nize ngaruka uhuye nazo kuba wararetse ishuri? Ingaruka nahuye nazo kuba nahagaritse amashuri yanjye. Naje guhura n'imirimo y'imvune. Kandi itageze umuntu ku iterambere uko abyifuza. Yego. N'ikimenyimenyi narutu cyongereza kiraguca. N'ikimenyimenyi cyongereza cyangiye kure. Bro, hagati ya Meddy na Mbonyi tubwiye ko ukunda nde? Kubwiye ko nkunda Mbonyi. Mbonyi wisubiyeho. Nisubiye. Ukunda Mbonyi. Meddy sumuta mu bisheke. Ngaho tubwira indirimbo 5 za Mbonyi. Tukongera ku mafaranga. Ntago ndebuzimenye izo. Ndebuzimenye. Izo zo ntago uri buzimenye. Izo zo wapi? Mbaze gutya abahanzi. Indirimbo gutya ku isura. Indirimbo za Mbonyi ntago uzizi. Shano, umuntu ukunda. Yego umuntu abatungu. Abatungu. Ndatunguwe nanjye ntago nabyiteguye ko ndi busubize. Ibijyanye n'indirimbo z'abahanzi. Hanyuma Mbonyi na Meddy. Mukunda utazi. Mbonyi na Meddy bawumva uhuye n'abari icyo bababwira. Mpuye nabo. Cyangwa dusapoze ko bari ikintu nababwira cyo
nabashimira cyane kubw'ubutumwa bwiza batanga. Yego. Abanyarwanda bakeneye ubutumwa bwiza bwabo buhindura imitima yabo. Yego. Yego. Okay, urakoze cyane. Reka nkuhereze 1000 cyawe. Yego. Wakoze. Ninde wundi se? Mwatinye? Oya, abana wapi? Ngwino. Nyine ngwino. Ikibazo ni 500. Yego. Ako biroroshye ni ibintu bisanzwe no ubuzima busanzwe. No turakubaza gute? Isana neza bitase. Ni TV. Oya nyine ngwino. None uravuga gute? Uravuga ngaho igendere wowe. Igendere ntabwo wabishobora. Okay, niba nta undi muntu rero ducitse. Oya, ngwino ariko hano gufite ubwoba. Ngwino, urona njyana. Ntabwo utsindwa ariko ku mana yanjye. Tsindwa gute? Biroroshye pe. Biteze amakuru abakwitana banyita Kavutse Jean Marie. Egera hano. Okay, ngo dutangire neza bakwitana. Kavutse Jean Marie Vianney. Kavutse Jean Mouve. Kibazo cya mbere. Umukarani bamwita ngo iki mu Cyongereza? Umukarani wa mbere. Umukarani bamwita ngo iki mu Cyongereza? Money power. Money power. Money power. Money power. Ninde wamukosora kari kumanika? Ngwino. Money power. Biti. Ariko ngufatire nta kibazo biti. Byiza. Kwitana. Nimbona Justin. Uri umuraperi? Ndi umuraperi gake cyane. Imirongo ya ni. Imirongo yanjye. Shaka. What's up man? Let's go. Sugucuranga kuririmba gusa gato. Bagita Nimbona Justin umwana wa BJ navuye BJ mama n'umukabari Saroza nuye kucivugiza tuzabana tubishatse. Okay, umukarani bamwita ngo iki mu Cyongereza? Boys. Abastari mwegere hano. Nako kama ndangiye n'uyu musaza. Kambaza uno musaza ikibazo cya nyuma. Ni sense. Ni bingahe ni bibiri? Ni bibiri. Twagiye. Uri tayari? Yego. Uri tayari? Yego. Uri tayari? Yego ndi tayari. Porte money na porte savo bitaniye. Porte save. Tonde. Porte save nijya mu isabune. Yego. Porte money. Yego. Ntago biranze. Manishure tena kitwe. Yangana. Manishure tena. Buretse. Oya. Ubwo ntago ubwo wacu. Oya byarangiye. Oya. Twagiye. Reka ngikorera ubuntu. Oya cyo ntago mbaza ikibazo kimwe abantu babiri. Porte savo. Oya icyo cyarangiye. Porte money niyo kubika ibyangombwa n'amafaranga ibintu byose. Oya. Ingodo. Guys, umeze bite se? fresh. Umeze neza? Yeah, man. Wakwitande? My name is Apple. Your name is? Apple. Yeah. Apple means what? Mean is like a fruit. Like a fruit. Yeah. Apple. Yeah. Do you like? I like it. You like it? Yeah. You like apple? Yeah. Okay, ibibazo ngiye kukubaza bitari kubisubiza. Cyane. Algeria. Iherereye mu kihe gice ku ikarita y'isi? Algeria. Ahanerereyeho amazi. Ntabwo wazi? Mbere ko dukomeza, Medina Mbonyi ukunda nde? Nkunda Meddy. Ukunda Meddy? Yego. Kubera iki ukunda Meddy? Impamvu nkunda Meddy, Meddy niwe wamenyekanye mbere ya Mbonye ntago ngiye mbere yuko menya Meddy nari muzi. Mbonyi na Meddy ni irihe tandukaniro kuri wowe?
batandukaniye ahantu batandukanira, umwe aririmba indirimbo z'urukundo, undi akaririmba iz'Imana, ariko zose ni nziza ntari. aka kanya bose baririmba iz'Imana. Oya, biratandukanye. Ubu se ndamutse nkubajije ngo Meddy aririmba izihe ndirimbo, izo wahita ukeka kurusha izambonye, urumva atari iz'urukundo. Okay, tugaruke rero ku kibazo noneho ku mafaranga. None ngiye gushyira amafaranga menshi, ko ngiye kubaza ikibazo gikomeye. Yego. Uri tayari? Ndi tayari. Meddy afite indirimbo bita Aditop. Yego. Mu gihe kitarenze amasegonda 30 turirimbire verse ya kabiri. Verse ya kabiri. Ndi kubara. Muvane Miami, mujyane Mombasa, tuvane Mombasa, dutahe Kigali. Oh my, every time I learn I become your. Iririmbye ni? I think in Europe. Ndiye nagayo nakubajije. Kiragutsinze nakubajije verse ya kabiri. Verse ya kabiri. It's so hard, bro. Kama kupaza yitangira. Aditop. Kiragutsinze. Mise nyifata. Uyifata urumva no mama nayishyize amafaranga menshi, ni ikibazo gikomeye kabisa. Kiragoye ntago cyane. Twagiye nkubaza ikindi kibazo cya kabiri cyihuse. Israel Mbonyi, umukunzi we yitwa nguki? Ntago muzi. Ntago umuzi. Ntago. Yazo zikona na kimwe ugiye gutora mura? Zani bya protesa. Niko? Wallahi ntago bikomeye bro, no kuri kwimana pe. Akabazo kanyuma nono. Bangladesh iherereye? Wallahi. Ngeraga ibintu bijyanye n'ikarita. Uzi ibijyanye n'iki? Ari byo nkubazaho. Ibintu bigendanye ibintu nzingiye bigendanye no gutwara pana. No gutwara? Yego. Ibinyabiziga? Yego. Sure? Okay, ibinyabiziga katurebe. Ibinyabiziga se ndakubazaho iki mwuka byarana? Okay, reka nkubaze. Imodoka? Yego. Perezida agendagamo yiyamamaza. Igitwa ngo iki? Ni ubuhe bwoko igura amafaranga angahe? Bro, habe nande wamukuraho. Nakuziye mu modoka rwose aho umbwiye. Iriya modoka nta nubwo namenya igiciro cy'ukuntu ihagaze wallahi. Yitwa? Hari umuntu aruyivuze ariko ashobora kuba atazi ibindi bikurikira. Iriya modoka ntago nigeze mbyita, gusa ndayizi ariko ntago nigeze nita ku bintu byo kureba icyegeranyo cyayo. Rwanda nzi kuri umuhanga mu by'amamodoka, niyo mpamvu nari ngujyanye mu bintu by'imodoka. Imodoka ziciriritse neza. Yego. Okay, nka za Benz. Oya. Toyota. Toyota. Yeah. Toyota. Ngiri imodoka ya Toyota uzi neza. Imodoka ya Toyota uzi neza. Okay, ibintu bya Toyota turabizi. Ntago mbizi cyane ariko hari ibyo ngiye. Okay, sawa, ikibazo cyoroshye cyane. Yego. Toyota ifite imodoka tubwira amoko 5 uruganda Toyota rwasohoye muri uyu mwaka ushize. Uyu mwaka ushize? Aho wapfa kuhimba wenda ukagwa kuri Toyota Camry. Bro, ikibazo Camry bafite imodoka yitwa Camry. Hotel ryari? Ntago igihe yasohokeye nyiza ariko ni new version. New version. Ubwo ni ubwa mbere. Yego. Ubwo ni ubwa mbere. Ubwo ni ubwoko bwa mbere. Yego. Dushaka gushyira umuntu mu mashusho atabizi. Sibyo na makosa. Ya kabiri. Umbwiye muri uno mwaka cyangwa mu myaka itandatu? Muri uno mwaka. Muri uno mwaka. Kuko urambwiye ngo bya Toyota cyane. Butanu ntabwo bwaburimo. Ntabwo bwaburimo. Isohoye ubwoko bungahe? Bwaba ari nka butatu ariko ubundi ntago amazina yabwo nya. Se bro, ko twabanye fresh. Ndakubaza ikihe kibazo kweri kugira ngo ibintu bigende neza. Nyine bazi ikibazo wallahi cyoroshye. Nkubaza ikibazo mwigendera. Mbaza ikibazo cyo. Twagiye uri mu wakangahe?
njye niga imyuga ntago niga. wiga imyuga Yego. wize ikintu bita reproductive system. Reproductive. Yego. Yeah. Warakize? Reproductive system narayize. What is reproductive system? I don't know the meaning. Kandi warayize bro, come on. Forget bro. Why you forget bro? Biba biri so hard. Ntago Try ngo bro. mpite mbisobanura. Sure. Yeah. So ndakubaza iki kweli none uko byancanze nanjye. Ngaho mbwira aho ushaka ko nkubaza. Okay, kangubaza ikindi kintu. Social media urazikurikirana? Ntago ari cyane ariko ndazikurikirana. Yagura muzi? Yago ndamuzi. Agatsiko ka Yago. Yego. Cyangwa se abafana ba Yago. Yego. Babita nguki? Na big. Uri gusubiza nari kukubaza ubwo byarangiye. Oya ayo waruyariye narakunaniye. Ariko akenshi iyo bavuze big nage ngiye mpita numva amatiku. Itumva amatiku. Yego. Iyo bavuze we bavuze big nage umva amatiku kandi big nage ni itsinda ry'abantu bakurikirana ibintu bya Yago. Bya Yago. Yeah. Umuntu azikurikirana ibintu bya Yago n'umu big nage. Yeah, abantu bose akaba ari n'umunyama tiku. Kubera ko usanga we ntago uri mu big nage. Oya, njye ntago ndi big nage. Kubera icyo utari big nage? No kubera ko Yago ntago ibintu bye nkunda kubyinjiramo. Ntago bikunda byataje. Yego. Ngiye kubaza akabazo koroshye kanyuma nikakunanira bro. N'abantu bari kutureba bahita bagutahira. Siko bimeze? Siko bimeze? Yego. Man kiroroshye pe. Nta n'umuntu utagishobora. Ariko ni ikizami. Oya. Wambwiye ngo wize? Nizi nge ubu ibyo ndi kwiga nge ndi kwiga imyuga ibintu bijyanye wedding ni biki? Ibintu bijyanye n'ubusuderi, amarangi, harimo n'amashanyarazi. Yego. Ngiye kubaza ikibazo. Yego. Dutandukanyirize. Yego. Soki na socket. Soki na socket. Yego. Soki, socket. Niki kunanira bro. Niwe muntu wa mbere uretse gato. Nakwa ko nibyo wiga kandi niko kabazo koroshye numvije nakubaza. Socket. Soki na socket. Twagiye. Soki. Ni ucomekamo itara. Reka twumve. Soki ijyamo itara iyo wamaze gukora installation. Yego. Hanyuma socket. Yego. Socket. Oya buri tutanjijisha. Mwimujijisha kabisa. Soki ucomekamo itara. Hanyuma socket. Twagiye. Kanze rero. Oh wait. Socket ni cyane itara. Socket Ni cyane itara. Socket ni cyane itara. Soki ijyamo itara, socket ukayikoresha ucana itara. Ukayikoresha ucana itara. None soki na socket uyitekereje umva atari kimwe. Soki none se ubwo urumva bivuze kimwe? Soki socket. Urumva bivuze kimwe? Soki socket. Ni ikintu kimwe. Ni ikintu kimwe. Ni nka push up na pompage. Ubivuze ni kimwe. Indimi zitandukanye. Soki na socket ni bimwe. Ni ibintu biri the same. Sibyo? We vamo yute. Ubwo rero winaniwe ariko wakoze kugerageza. Cyakora ko ibibazo nkubajije kankwesenye. Ntabike. Oya na kibiri kandi nasenyiza mugiriye. Kwa ko byibura yabize icyu yari kubona ko kerekaje. Zikurikize we. Kanzikurikize. Akira gaseyiza ko kimwe watsinze. Nuko wabize icyu ku kazuru ngavuga ati. Ariko rero amashuri biri kugaragara ko nta kintu uri gufata. Oya no. Nibwo ngitangira. Cyari guta. Utangiye ryari? Nibwo ngitangira. Ishuri nagaramenya gusoma. Umve ngo na topic ya electricity ntabwo turayigera. Wallahi. Uri mu wagangaye bro. Tabeshya honest. Niga imyuga. Turokome warayirangije. Yeah.
narayirangije. Ikibazo ni 5 Wambarije kimwe gusa egera hano Olivier Yego. ufite imyaka ingahe? 22. Ufite umugore? Ndamufite. Hagarara hano. Ndahari kabisa. Twagiye. Ufite umugore? Yego ndamufite. Washatse umugore ufite imyaka ingahe? 20. Byabaye impanuka cyangwa urabiteguye? Narabiteguye. Imyaka 20 uri tayari gushaka umugore? Cyane rwose bitewe n'ubushobozi nari mfite. Urubatse? Ufite ubushobozi bungana iki? Atari banga. Ntago bambaye cyane ariko njyewe nditunze ntawe ntunze. Uritunze ntawe ugutunze? Yego. Ubona uko ubayeho ari byo wifuzaga, niryo terambere wifuzaga? Byatari. Gutya? Ubayeho neza? Nta mutima mubi, ntago neza ariko mbayeho uko Imana ibishaka. Uko Imana ibishaka? Yego. Okay. Twagiye ikibazo cya mbere. Sibyo? Yego. Mbere ko nkubaza, Israel Mbonyi na Meddy ukundane? Israel na Mbonyi? Nkunda Israel. Mbonyi kuki utamukunda? Mbonye kandi bose ari bamwe. Ukunda Israel Mbonyi? Meddy umwangira iki? Oye, Meddy ntago mwemera kwa Israel Mbonyi ubwo niwe uririmba indirimbo zikanshimisha. Meddy aririmba indirimbo zikubabaza gusa? Oye, ntago zimbara bitewe n'amarangamutima yanjye ubwo nemera Israel Mbonyi. Twagiye tubwira amazina y'indirimbo 5 za Israel Mbonyi. Ikibazo cya mbere nanakibajije na kare hose. Iya mbere twagiye 5. Ibyo ni 5 n'ugisubiza kuko buri ndirimbo ni senyese. Twagiye buri ndirimbo ni senyese. Izina gusa nta nubwo ari ukuyiririmba. Irya mbere ari ya mbere ndi umusirikare. Yego. Aya kabiri turi mwisi niba ari gutera ya uyu ne wari wanyuma rero ndabona byanze papa si byanze reka mbareke oya zare 5 bro zare 5 nyine gusikore 5 byari 2500 kandi nkayaguhera rimwe. Urakoze kugerageza. Oye nta nayo munsigira murayanze. Nayo guys ngira ngo rero byagoranye ariko ni fresh. Abantu bigaragara ko bafite ubwenge, bamwe barabisubiza abandi bikabananira. Babishubije turabibakorera. Oya we ntago babitoye, ntago bishoboka. Guys reka tube muri press tujye n'ahandi tujye tumenye ukuntu ibintu bimeze. Ikiganiro ni VP mu baturage. Kora subscribe, like, share na comment. Uduhe n'igitekerezo dukomeze kubana. Bombo Clat Nede. Let's moving another place. Boom.